Mandla awethu comrade mhlawumbe into engizomela siyenze kuzomela sithole isithombe sakhe unyawo senimbone uthi bani ofika osivimbayo mhlambe uyile amaphoyisa agangile athatha amantshontsho la eTolo comrade into esizoyenza-ke njengamanje njengoba sichazile ukuthi kunama-companies esiwangenile ahlukahlukene okay kunendawo yokuthunga esingena kuyona efuna abantu abama-machinist abakwazi ukuthunga abantu abaneskill sokwazi ukuthunga okay bese kuba abanye abadinga nje ama-general worker yonke imisebenzi esiyitholile ibe u-70 kodwa-ke comrade kulo 70 simayinaza u10 ngoba yini niyakhumbula igaraji esinitshele ngayo ukuthi lithele asifaka abantu abawu10 lathi mase libuyela abanginkani kusasa ngizonitshela isikhathi yonke into kumele siye kulona lenze lento lesifuna ukuthi liyenze so into esizoyenza comrade sizokwenza i-selection yama-CV okay nizowashiya ama-CV enu la uma ngabe seniwashiyile thina mesifike e-office siyawahlukanisa mangabe ukuthi indawo ithi idinga u-code 10 driver sithatha u-code 10 sibabeke eceleni methi idinga ama-general worker sithatha ama-general akho sobeke eceleni ama-cleaner kanjalo okay namhlanje kusasa noma nge-weekend sizowa-announce wonke amagama abantu abakwazile ukuthi bathole imisebenzi iprocess yethu izobe ifair izobona wona wonke umuntu futhi uyabona umuntu oseduze wakho ombonayo there's a possibility ukuthi Monday mase sibambise emsebenzini uzombona seyongena emsebenzini siyacela nalabo abangekho kwi-social media bazama usilandela because sizoposta yonke into khona yileso fike siposte khona hayi phela comrade yabona into yokuqala ukuze senze noma yini unyawo sekuzomela simazi siqala ngonyawo bese siza ngomsebenzi so comrade into esizoyenza yileyo kule van leli sizowabeka khona ama-CV sizo-announce wonke amagama abantu abathole imisebenzi right so engizokucela-ke kunina abazoyithola imisebenzi nifike niyiphathe kahle ningathembi thina ukuthi nizofike nenze into erong bese nithi hayi ngizobiza i-LLE wafika udakiwe emsebenzini ngoba uthemba ukuthi uzobiza thina ungafiki late emsebenzini ngoba uthemba ukuthi uzobiza thina so siyacela-ke comrade kunamanye ama-security companies esitshelwe ngawo ekuthiwa yaqasha abantu bokufika kuphela nawo sisazoya kuwona wona-ke nama-security companies sizoya kuma-site la kade khona sitshela aba-owners ama-site ukuthi if uqhubeka usebenzisana nale nkampani siyalivala isango so nalabo abanosira abanama-certificate ama-security benze sure ukuthi ama-CV abo bayawashiya la kuthina into esizoyenza-ke comrade uma besiqeda leyo process sokushiya ama-CV sizogoduka sonke siye emakhaya kodwa mina ngokubona kwami bengibona ngathi kusa-early samele siyishukumise nje kahle la phakathi ngoba vele sihlele emakhaya asenzi lutho besigoduka siye emakhaya akukho ngisho ukudla ayikho into esizoyenza emakhaya okungcono sizokhiphela ukudinwa kwethu khona la engathi nje siyivale ngo-5 zibe sezivalwe zonke iy'nkampani so comrade into esizoyenza-ke yileyo process yokushiya ama-CV la evenini then emva kwalokho ngo-7 ekuseni eShell Garage siyahlangana khona siyabonga kakhulu comrade